šibenska grandeca. Nalazimo se u kuhinji turističke škole u Šibeniku, ali nije ovo kulinarska emisija. Znam da bi vam to možda bilo i draže, ali ovo je emisija u kojoj predstavljamo kandidatkinje za Grandece ove godine za Šibensku Grandecu. Naša kandidatkinja Biserka Šmit, kad smo joj kazali da je zapravo jedna od kandidatkinja koje su ušle u uži izbor, kazala je pa ja ne pomičem granice, jer mi kažemo da su šibenske Grandece one žene koje pomiču granice u lokalnoj zajednici, a vi, Biserka, upravo to radite i to u kulinarstvu. Zašto u kulinarstvu? Zato što ste vi nastavnica, profesorica, kako se to kaže, kulinarstva u ovoj školi, ali zapravo ste jako modernizirali i meni se čini cijeli nastavni proces i sve ono što je vezano za kulinarstvo. Odakle vam poticaj za to? Pa eto, poticaj što ja uistinu volim taj posao što radim, volim izrazito sa mladim ljudima raditi, s tom djecom, ja kažem da su to djeca kad uđu u školu, a kad završu školu su ljudi u stvari. Ja. Tako da je posebno lijepo s njima raditi. Imam ljubav prema tome poslu i onda mi jednostavno ideje počnu dolaziti. To je zašto ne bi nešto drugačije napravilo od klasičnog dijela i da se počnemo igrati. Da to zaista tako radite sa vašim učenicima svjedoči i to da vaši učenici u pravilu sudjelujete na svim mogućim skoro pa je tako natjecanjima, državnim, regionalnim pa i međunarodnim, dođu s medaljama. Pa uglavnom da, teško je doći do medalja, do zlata pogotovo, ali eto, moji su učenici osvojili jedne godine, ja mislim da je to bilo 2011. 12. zlatnu medalju u pripremanju menija. Osvojili su također srebrenu na međunarodnom natjecanju Biser mora u Supetru, dakle 2018. godine srebro, prije toga je bilo nekoliko brončanih. Također je bilo srebrena medalja osvojena u Karlovcu na Kompasti, dakle internacionalno tjestaničarstvo. Puno toga ne možemo sve nabrojati, puno generacija, puno dobrih jela, puno dobrih recepata. Mi ne glumimo, mi zaista ovdje kuhamo, ja pomažem malo, budući da su učenici morali napustiti ovaj prostor, ne snimimo ovaj razgovor, da ne zagori. Ovo je zapravo današnja vježba, nećemo sad što se kuha, uglavnom dobro miriše. Vratimo se mi onomu što vi radite, Biserka, ali zanimljivo je to da vi zapravo niste krenuli odmah ovako ambiciozno kad je riječ o odnosu prema kulinarstvu. Vi ste zapravo bili kuharica u Centru za odgoj i obrazovanje Šubićevac, ali ste bili očito ambiciozni. Tako, ja sam gore provela 21 godinu, predivno je bilo sa tom djecom sa posebnim potrebama raditi i još uvijek sam i vezana nekako i sretnem ih i tako dalje, pa i popričam. Evo na fejsu moram reći da sam sa kolegom iz Zagreba, Vedranom, ja mislim Habel, koji je i udžbenike napisao i kako još uvijek ste ostali s njima povezani, ali ste pronašli jedan drugčiji put i položili ste i grupu pedagoških predmeta. Nije to bilo lagano, da netko ne misli da je bilo? Ne, nije to uopće bilo lagano, pogotovo što sam ja već u nekim zelenim godinama počela svoje školovanje dalje nastavi, tako da je to bilo i odricanja i svega, pa evo i danas je odricanja i truda i rada. Znamo da je danas teško ljude motivirati, djecu isto kažu neki koji rade sa djecom, da je teško njih zainteresirati, motivirati. To očito vama uspijeva jer ste puno dali i njima i o svojoj struci. Što vas dakle pokreće? Što je ono što vas ispunjava i što vas stalno tjera naprijed, da stalno unosite te nekakve moderne trendove? Pa ne znam što da kažem, evo, kako sam već i rekla, kad uđem u ovaj kabinet, ideje počnu same rasti. Dakle, uđem sa nekim radošću, nekim osmijehom i veseljem, ako me nešto muči ili nisam raspoložena, ja to ostavim sve iza sebe, ostavim doma, a iz mene izlazi sasvim nešto drugo i ljubav prema onome što radim, ljubav prema učenicima, dajem njima na nekoj važnosti i onda od njih i dobijem dosta tih složenih zadataka. Dakle, od jednostavnog... Ljubav prema poslu, ljubav prema učenicima i ljubav prema hrani. Ja mislim tako da je to ono sve što se spoji u ovaj vaš... I onda od jednog običnog gulaša nastane sasvim nešto drugo. Kad je trebalo napraviti puno ovih bagatina koje vaša škola
inovirala kao jedan turistički proizvod, da ste vi zapravo s vašim učenicima skoro dan i noć pravili te bagatine i napravili... Bio je štrajk, Dijana. Čak je bio štrajk u školi, učenici su došli. Učenici su došli, vi ste došli sve za promociju škole, županije i naše... 800 komada bagatina su odradili. Opa, evo, nisu ovdje pred nama bagatini, nego i dalje kuhamo ovaj gulaš. Mogu još samo na bagatin da evo škola, turistička škola je dobila priznanje i zlatnu bolu od turističke zajednice grada Šibenika. To je još jedno priznanje, dakle i vama i školi i vašim učenicima. Apsolutno. I onda, sad kažete ne pomičem granice, kako ne pomičete? Ja se Biserka sjećam da ste vi i vaša škola i vaši kolege i vi među prvima zapravo nas ovdje upoznali s nečim što se zvala molekularno, zove se još uvijek tako, kuhinja i mislim to ovako zvuči kao znan fan, a zapravo je vrlo jednostavno. Ma da. Dakle, molekularna gastronomija ili jedna moderna kuhinja, što bi rekli, koriste se dosta razne teksture da bi jela izgledala drugačije u nekom drugom obliku, ali okus ostaje isti. Znam da su Dalmatinci dosta tradicionalni, pa nisu baš skloni tomu, ali dobro je znati. U svakom slučaju, ono što mi se čini da vi prenosite vašim učenicima, to je da samo budu trendu. I vi ste u trendu, i škole u trendu, i nema ono u čemu niste, što je in u kulinarstvu danas, kad je kulinarstvo zaista nešto za mnoge prestižno. Apsolutno je. Pa eto, što da kažem, da se jednostavno može to tako dođe i spontano u tom radu. Ja recimo nemam možda nekad neku ideju sad ovo ili ono, ali onaj čas kad mi uđemo u kabinet, kad počnemo raditi, onda počne ideje dolaziti. I onda naravno, ja kažem tu ideju, onda učenik kaže super, jel možemo ovako, onda tako krene. Dakle, mi to nekako zajednički, ja s njima to odradim. To je ono što želimo zapravo od svih onih koji radu s djecom, da ih motivirate. I za kraj jedno pitanje, ja znam da ste ponosni na neke svoje učenike, ne morate ih imenovati, ima ih puno, ali neki su danas kuhari, šefovi možda budući u prestižnim restoranima. Već su i šefovi. Baš u tim prestižnim restoranima, nećemo sad imenovati ni restorane, ni učenike, neki su u Hrvatskoj, neki su i van Hrvatske. A to je zapravo, ipak je to proklijalo ovdje. Upravo na ovom mjestu gdje smo mi sada i gdje ćete vi sada nastaviti raditi s vašim učenicima. Hvala vam, Biserka, i vidimo se na proglašenju Šibenske grandice. Šibenska grandica.